The Zoom TV 24. Ni amakuru ya The Zoom TV 24 inkuru tugezeho aka kanya iravuga ko kuva mu gitondo cyo kuri iki cyumweru imipaka ihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rubavu yafunzwe kubera icyorezo cya Ebola gikomeje gusya kitanditse mu gihugu cy'ibituranyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu urujya n'uruza ku mipaka rwagabanutse ndetse ingamba zakajijwe. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Yves Mukundene uri umunyamakuru wa BNB FM umwezi. Yves, waramutse neza? Ndagusuje cyane. Biravugwa ko umupaka hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no kuvuga ngo imipaka ibiri wa Corniche ubwo n'umupaka munini n'umupaka muto byafunzwe. Wahageze aho hantu hose umuntu yakwibaza ibintu byifashe gute ku mupaka? Yego urakoze, nahageze n'ubu tuvugana niho ndi muri amasaha. Nibyo koko umupaka wafunzwe, uvuze ko ari imipaka ibiri gusa. Ndongera akantu ko ariho n'uwa gatatu kuko muri akarere ka Rubavu ni Grande Barriere cyangwa se Corniche, umupaka muto wa Petite Barriere ndetse n'umupaka wa Kabuhanga. Muri make imipaka yose ubu tuvugana irafunzwe. Abaturage batunguwe n'iki cyemezo kuko ku munsi w'ejo hakomeje ingendo bisanzwe kwira ku masaha y'umugoroba, yaba ku mpande zombi, abava mu Rwanda bajya cyangwa se bava muri Kongo baza aha mu Rwanda. Muri make n'ubwo bazindutse mu gitondo bazi neza ko bakomeje bagiye mu mirimo nk'uko bisanzwe. Bahageze bati nta muntu wemerewe kuba yakwambuka ajya Igoma ndetse no mu bindi bice bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkawe wahageze kuva mu gitondo kugeza aya masaha tuvugana, hari nk'imipaka ya Petite Barriere ndetse n'uwa Grande wahoragaho urujya n'uruza, ubu bihagaze gute? Ubu tuvugana abaturage birumvikana hari abari kwambuka bakeya. Icyo maze ngitangaho n'umucyo ku makuru dufite kuri umunota. Twibaze ngo ese koko ko wafunzwe ariko ko hari abantu bake bari kugenda bambuka. Amakuru twaje kumenya nuko hari umuturage wo mu gihugu cya Kongo wari waraye mu Rwanda ushaka kuba yatasubira iwabo, cyangwa se wari uri muri Kongo nawe wenda waharaye umunyarwanda ushaka kuba yataha agaruka. Abo kuba bakwambuka byagiye biba ari n'ubu ngubu birakomeje. Gusa nyine gusanga n'umwe ni babiri akanyoni minota 5 tukabona haje undi. Naho rero bijyanye n'urujya n'uruza ubu tuvugana nta zindi movement cyase izo ngendo za hato z'abaturage, ahubwo ikindi kintu gihari hari abaturage kubyakira byabanje kugorana, baturutse kure. Hari ababa bafite nk'imbuto bazijyanye muri Kongo nk'uko bisanzwe, ndetse n'abandi bari bategereje ngo ese biragenda gute, kubera ko byageze ku isaha y'isa 3 za mu gitondo. Bamwe bakiri mu rujijo hibazwa ngo biraza kugenda gute, ese koko nibyo hafunzwe. Abandi bateka kuri utegereje, nta buyobozi bwari bwabyemeza. Ni uguhagarara mu matsinda, buri wese ategereje ngo biraza kugenda gute, ese baraza kuba baturekura. Ariko ubu ngubu noneho bidasubirwaho 100%, nuko ubu umupaka urafunzwe bya nyabyo. N'abaturage bamwe bari bakomeje kugenda bahagarara yaba kuri Grande cyangwa se kuri Petite Barriere, bahagaze mu matsinda bategereje ibijya mbere. Bamaze kumenya amakuru 100%, batashye kandi kugenda bataha gake gake. Muri make uko iminota iri kwicuma, umubare w'abantu bahazindukiye n'abari kuri umunota harimo itandukano bari kugenda bagabanuka. Inzego z'ibanze, inzego za leta, igikorwa nk'icyo cyabaye zirahagira. Ubuyobozi bw'akarere mwabonanye buravuga iki? Yego nibyo, ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere twabonanye n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper mu masaha yatambutse. Akaba rero yarahageze aje kureba uko bimeze. Birumvikana nk'umuyobozi ikintu nk'iki mu karere ayoboye, kumvikana ko hari amakuru y'uko Ebola yamaze kugera mu bice bitandukanye bya Repubulika Demokarasi ya Kongo, bikavugwa ko iri muri Ituri, ariko hari na bamwe mu batangiye kugaragaza ibimenyetso bya Igoma mu buryo butunguranye bijyanye n'uko bwahise hafatwa izo ngamba. Akandi kantu wenda mbere yo kubona nkomoza ku butumwa bwa Meya Murindwa Prosper, nkomoza ho kantu k'ejo Igoma. Ejo habaye icyo twakwita amasengesho yo gusengera F24 no gukomeza kugaragaza gahunda ifite. Igoma akunda kuba ikitwa Sarongo. Ejo ntabwo yabaye, hari habaye ibyo bikorwa bitandukanye. Ibyo bikorwa rero abaturage bari benshi cyane, nkaho nta makuru nyine kuri iki cyorezo yaba hari, cyangwa se ubona biturije. Muri make kumva ko ibintu byatunguranye muri ubu buryo bisobanuye ko ari amakuru nabo wenda basaba ko wenda baraye bamenye mu masaha y'umugoroba cyangwa se mu masaha y'ijoro, hagahita hafatwa umwanzuro utunguranye kuko bazi neza uburemere bw'iki cyorezo. Rero tugarutse ku rundi ruhande, ku ruhande rw'akarere ka Rubavu, Murindwa Prosper ubutumwa atanze avuze amagambo akomeye cyane. Ikintu cya mbere tumubajije ati ese biraza kugenda gute. Asabye abaturage kwirinda gukoresha icyo twakwita nk'imbaraga z'umurengera. Ati ntabwo mubifate nk'aho
ari mu nyungu zawe kuvuga ngo ugiye kurwana kugira ngo ujye kunyura n'inzira zitemewe ugende ushobora kugenda ukagira icyo cyorezo n'ubuzima bwawe bari kubigenderamo. Ati abaturage mwirinde gukora ku jisho, ibyo ntabwo bikwiye. Ikindi kintu cya kabiri tumubajije nk'ubuyobozi bw'akarere hagiye haba ibyorezo bigiye bitandukanye bakaza COVID-19 ndetse n'ibindi, abaturage bakagira ukuntu bafashwa igihe wenda bagaragaje ibibazo by'inzara cyangwa ubundi buryo bafashwa. Ese koko hagiye gukurikiraho iki gihe abaturage bakomeza gutaka inzara cyangwa se bahura n'ibibazo kuko bari bafite akazi kabatunze umunsi ku munsi? Ati twebwe nk'ubuyobozi bw'akarere ubu ngubu ibintu nibwo bigitangira, kuri umunota nta gikuba cyacitse, ariko uko iminota yaba yicuma cyangwa se n'iminsi irakomeza kugenda yicuma, nihagira wenda batangira kugirwaho ingaruka n'ibingibi barakomeza kugenda bafashwa. Muri make niyo shusho ihari yo gusaba abaturage kwirinda gukoresha inzira zitemewe bajya hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi anabasezereye ko nk'ubuyobozi bw'akarere hagize abagira ikibazo birumvikana kindi biteguye kuba babafasha. Ni ikibazo kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byumvikane ko hari abakongomani baba bari mu Rwanda barwanaga no gusubira mu gihugu cyabo cyangwa se mu buzima busanzwe bafa mu Rwanda bajya muri Kongo. Hari abo mwabonye bari gusubira muri Kongo nubwo hari icyo cyorezo? Nibyo koko hari abo twabonye bakeya, ni nka 3, ugasanga n'umwe, ni bake mu byiciro bitandukanye bava ahangaha nyine bajyayo, nk'uko hari n'abanyarwanda bari baza, ariko nyine urumva n'urwikekwe no kwigengesera cyane. Bateje ko ibintu byari amahoro 100% nk'uko bisanzwe, dutaha tugenda nta kibazo, ibintu bitunguranye gutya. Ni nako kandi barimo n'abari gutaka bafite ibindi bibazo, batwe dufite imari, twe dufite wenda nk'ibitunguru, inyanya, ibintu bishobora kuba byakwangirika. Muri make n'utwo tuntu tugihari, bamwe muri make bisobanuye ko ku makuru dufite kuri umunota nuko n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu burakomeza kugenda bwegera abaturage ndetse no kubaganiriza, ndetse n'izindi ngamba zishobora kuba zafatwa umunota wari wose zirimo gukomeza kwirinda ko iki cyorezo cya Ebola gishobora kuba cyava mu byera Kongo kikaba cyagera ku butaka bw'u Rwanda. Ariko uretse abo baturage wenda basanzwe bagigoma bitewe n'impamvu z'ubucuruzi kuba bahangayikishijwe n'ibyo bacuruzaga, murabona afite ubwoba bw'ubuzima bwabo ko leta yivuga ko impamvu ikomeye ituma imipaka igomba gufungwa agakazwa ingamba zo kwirinda Ebola ari ubukana bw'iki cyorezo bushobora kugira ku baturage? Abaturage mwaganiriye izo mpungenge bo barazifite? Nk'uko bisanzwe ntabwo abantu bose batekereza ibintu kimwe. Hari utashira imbere kuvuga ngo ngewe nakabenjya kwishakira icyo kurya, ariko hari n'abandi bavuga bati kwirukira kujya gushaka icyo kurya utagutu hasiga ubuzima. Ibyo ntabwo ari byo. Na hano hari uburyo bwo kuba twabaho, wenda ushobora kubona ntarabona inyungu nk'iyo nabonaga nagiye hakurya muri Kongo, ariko ndabanyishakira hano. Bisobanuye ngo icyo kintu uvuze ni ikintu gikomeye cyane. Aya nacyo n'ubuyobozi bw'akarere bwavuze bati ntabwo hatagira ibintu byo gukorera ku jisho, ntabwo ari byo, muharanire kurinda ubuzima bwanyu. Ikintu ibintu bisobanuye ni uko harimo nyine bamwe bagifite iyo myumvire kuvuga ngo twishakira icyo kurya tugomba kwambuka, ariko hakabona abandi benshi no mu bari mwinshi abo twaganiye bavuga bati ubuzima bwacu ntabwo dushaka kubushyira mu kaga, ahubwo ko twaharanira gufatanya kugira ngo twirinde, nako wenda byatuma n'iki cyorezo kitatugeraho, noneho gahunda zikaba zanakomeza. Ndetse bavuga ko biteguye no gutangira amakuru kugiye ku bantu babona bari kugenda barenga ku mabwiriza ashobora kuba aragenda ashyirwaho mu bihe bitandukanye yiyongera ku yandi yamaze gushyirwaho. Ivi wenda kugira ngo tukurekure, tumenyereye uko mu gihe nk'iki cyane cy'icyorezo nka Ebola ingamba z'isuku zikazwa ndetse hakaboneka ibindi bikorwa bidasanzwe ku mupaka. Hari ibyo mwabonye cyane cyane ibyo bikorwa biba bishinzwe kurwanya icyo cyorezo nk'abaganga ba Minisiteri y'Ubuzima, bihagaze gute kuri ibyo byo kwirinda no gukumira abari gupima, bihagaze gute? Kugeza kuri umunota ikiriho ni uko ku baturage bari kugenda, abo bakeya nyine bagendaga bava ku mupaka bagenda, nta bakomezaga nyine bisanzwe. Hari uburyo n'ubundi umuntu yinjira mu mupaka agakomeza yagera epfo asa nk'agiye kugera muri n'ubundi aho aterekereza, ni hafi ya quartier bita Birere cyangwa se mu Birere, hariya hafi niho n'ubundi yego ukiri ku ruhande rw'u Rwanda, ariko ubanza gukaraba ugakorerwa bakagira amasuku y'umwihariko. Ubu ngubu ntabwo tugiye tugeramo aho ngaho imbere ngo turebe ngo bimeze bite, ariko ku ruhande rwose twabonaga n'amaso ntabwo hari ibintu, ntabwo hari hagera abo baganga cyangwa se abantu bo gukomeza gukaza isuku mu buryo budasanzwe. Gusa ku makuru twaje kumenya mu kindi umuyobozi w'akarere yakomoje yavuze ko ati hari ibyo ntangaje nk'umuyobozi w'akarere muri aya masaha, ariko hari n'andi mabwiriza umunota wari wose arasorwa na Minisiteri y'Ubuzima cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima cya RBC. Ati muri make bijyanye n'uko harasohoka n'amabwiriza ajyanye no kwirinda birenze ibyo tuvuze mu bijyanye n'isuku n'ibindi, ubwo bijyanye no kongera wenda nk'umubare w'abaganga cyangwa se abandi bantu bafasha abaturage kugira ngo hagize ugaragara icyo kibazo ahita afashwa byihutirwa. Ubwo muri make uko iminota iricuma harakomeza kugenda haboneka amakuru mashya arenze aya ngaya by'umwihariko ku bijyanye
n'uburyo bwo kongera isuku ndetse no kwirinda ko hagira ugaragarirwaho ibyo bimenyetso bya Ebola. Nta gihe ubuyobozi bwavuze ntarengwa cyangwa se bw'igihe runaka uyu mupaka urafungwa kugeza ryari? Icyo kintu cyo ubuyobozi bw'akarere nta kintu bugitangajeho, avuze ko ati nibyo ni ibintu byabaye muri amasaha ya mu gitondo, ntabwo ari ibintu byatangajwe nijoro wenda ngo hari izindi ngamba zindi zirenze ibi ngibi tuvuze. Ni ibintu nyine twafashe umwanzuro ariko nyine ushyirwa mu bikorwa kuva mu masaha ya mu gitondo. Ati mu masaha y'umugoroba turaza kubona no twatangaje ibirenze ibi ngibi, dushobora no kuba twasohoye itangazo cyangwa se noneho abaturage bamenyeshwe ibijya mbere 100%. Ati muri make umupaka ufunzwe by'agateganyo ariko ntago icyo gihe ufunzwe, niba ari icyumweru niba ari ibyumweru bibiri cyangwa iki kumentioninga igihe cyangwa kwemeza igihe ufunzwe, igihe cyo ntago kiza gitangazwa Didas. Yves Mukundene uri umunyamakuru wa BNB Umwezi, uri ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho u Rwanda rwamaze kuba rufunze mu gihe cy'agateganyo kitazwi imipaka 3 ihuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera icyorezo cya Ebola kiri muri kiriya gihugu. Yves, hamwe n'andi makuru yagenda ukurikirana, reka tugushimire. Ndabashimiye cyane. Twavuganaga na Yves Mukundene, umunyamakuru wa BNB Umwezi. Ubwo rero icyo twanakomeza kuvuga kuri iyi nkuru nuko umuyobozi w'akarere ka Rubavu yavuze ko imipaka ihuza Goma na Rubavu ifunzwe by'agateganyo mu gukurikirana iki cyemezo cyo kwirinda icyorezo cya Ebola, bakakomeza kuganira n'abaturage babasobanurira n'impamvu byakozwe. Hamenyekanye ko icyorezo cya Ebola cyamaze kugera mu baturage baho, kubera rero ko tuba tudafite amakuru yose y'aba barahuye n'abacyanduye, twahafashwe icyemezo cyo guhagarika urujya n'uruza rw'abantu, baba bambuka baba n'abinjira mu Rwanda, kugira ngo tubanze twitegure neza icyorezo kitazadutungura, kitazinjirira muri uko kutitegura. Ibi rero nibyo byabaye kuba twafunze imipaka yacu yemewe duhuza na Kongo. Ubundi nine tugira umupaka wa La Corniche, wa Poalo, wa Kabuhanga no ku Cyambu cyahariya ku kiyaga cya Kivu i Nyamyumba. Iyo mipaka yose ngubu ntabwo iri gukora, ntabwo iri kunyurwamo n'abantu. Ingamba zafashwe wenda twitubitiro ni izihe? Ingamba za mbere ni ukuzamura ubumenyi, ubukangurambaga, abaturage bacu bakabimenya, ku buryo bafata ingamba nabo ubwabo ku giti cyabo, kuko n'ubundi icyorezo buri wese arakirinda. Kugira ubwo bumenyi rero bwo kumenya uko cyandura, kuzamura igipimo cy'isuku, ariko no gutanga amakuru kuho batekereza hari umuntu. Mu mpera z'icyumweru nibwo byatangajwe ko mu ntara ya Ituri habonetse umurwayi wa Ebola. Ku wa gatandatu ikigo gishinzwe kurwanya no gukumira indwara z'ibyorezo muri Afurika cyatangaje ko abanduye bagera kuri 336, mu gihe abapfuye ari 87. Kuri uwo munsi kandi muri Uganda yatangaje ko habonywe umuntu wa mbere ufite Ebola, ndetse nyuma haza no kugwa mu bitaro i Kampala, bituma abamaze kwicwa n'iki cyorezo baba 88. Kuri ubu muri Uganda habonetse umuntu wa kabiri wanduye iki cyorezo. Abanduye bose bari baherutse kugirira ingendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'imwe mu mpamvu ituma ibihugu bituranye n'iki gihugu bikomeje gufata ingamba zo kwirinda virusi ya Ebola. Iyi virusi ya Ebola izwi nka Bunigubyo virus yabonetse bwa mbere muri Uganda muri za 2007, 2008 yandura abantu 149, icyo gihe yahise yica 37. Muri 2012 yagaragaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gace ka Isiro, yandura abantu 57, 29 ahita ibica. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yatangaje ko icyorezo cya Ebola cyongeye kugaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda, gihangayikishije cyane ku rwego rw'isi. Kuba OMS yatangaje ko iki cyorezo cyugarije isi, bivuze ko ibigo, imiryango mpuzamahanga n'ibihugu bikwiriye gushyira imbaraga na mikoro mu kukirwanya. Iyi ni Desumo TV 24, turakanda subscribe na akamenyetso kaneto subscribe kugira ngo uzajye ubona n'andi makuru yose utasanga ahandi. Ntiwibagirwe gukanda niyo nzogera itiza kugira ngo video dushyiraho uzibone mu buryo bwa notification. Nitwe tubona amakuru bwa mbere, namwe mukayumva bwa mbere. Bye.